Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, redi que folk sabi da deia ayuya i programa i waka komiti yu diwe kai Wiki asama di chaye komiti yu Robbie Dadu Amain. We sende wan odi giala den liba kabiten nono ana kabiten gaman fosi gaman kabiten basia foluku so se fidengi bala fui so we sende odi giden yonku gandi odi ala de sama di lasi wan sama fude we kepinanga dia naikaba ma na ukabatu so langa libi sama de na sonamo den sama di siki be begi gadu angala de muye pigiden fude ko opo tampo tapo den futuba ka wabi den fanudu siki ode bolo swa ma yepi modetu den sama di fende wan lobi wan we polo nga iba kande ya be fende ikatu na inati no we katu enati we polo nga yu den sama di make pikin they make a baby they make a baby that me to den ku antoli wan sama be gimi atendi ferbe ya ba ni atawa taki ho ikisi baby ni ataki yen kisi baby akyo aida isulu gwa baby moye adia wakagwe tako so tu piki kisi ataki kisi baby adia wakagwe namo adondi adom sai aksimo te itaki kisi baby na manenge kisi no te kisi baby amanenge kisi dus dimi taki kisi baby da kwa kisi mso tu piki adondi adom nkia waka komoto gwanda sabi te kisi baby na manenge kisi to ni aikwa kisi mi atende ferbe ya baite bo asama miti fer asuti ten kande so me sama fo ya miti fer ma bia bien suti tena ma biti matibe wakti den sama dibe dianga bevu mukomeke da dapede so itaki au même minute sawa minute ka batikan giya ini libite mumeke fapisia etewale isi o diala de sama di sende odigi wedi ki bala de Amerika kone Holland ala pesi fugo tape sende pon kakiti sonde wi asani abio de ba we kami akraka hala awe gimien mlobien so mafoshugo mo fawe o wali kwa mpoku so kolo da ukwa ibaka mana ute isi wanse metala funo bunu anangode so mana ute isi wanse metala funo bunu anangode so mafukade ati dendo libuka satake nta pata pasa opude kede sembe sota pasa biloto mafata pasa libate kede sembe swata pasa ba useu emena ni woto ya usabita mifuka adam yu woto me usabita yufuka gatangi umasaka ribunu adude ame jamanatyo ke jamena mile adiyo anae imma me jamanatyo ba jamena mile adiyo anae Takada kino mitafia miyoto Ejamena bide hati biola jae Soise tafia yuatala Ejamena bide hati biola jae Yolo ejamena bide hati biola jae Ima ejamena bide
Arkiman, tide wo taki wan to sani, wan... Isabi taki tu ko na forlek te wegi wasabi mosa mai. Ifu ye wan sani ya, nugu ya wan tasi. Uluku, check luku. Masami kia ya samsa bima sama isabi mosa ma. Datiande. Arkiman, ai pasa taki ye yuwa usu sama yu osu gisama bikanala sama abi osu. Ye yuwa oso. Asama di yuwa oso. Newe kai midi yumi osu. Da mina verhuurder. Da mebia osu verhuurder. Of zowel huisbaas. Of in the Engels landlord. You see? Aswade. You di yuwa oso. Ina huurder. Dus zolang je dat je doet voor huurder en aan huurder. Midi yuwa amina huurder. Midi yuwa usugi. Amiabia usunim yuwing. Da mina voor huurder. You di kong. Aina huurder. Arkiman. Ma. Asan jij chai probleem soms. Sana probleem jij chai. Solisia you sweetie sukosu igo fene wa usu. Tasa matake na yu so nga piking ayugi buitenland dat ka ya yu so sai wani edwangi ai gedom maar te yu ausu kaba da yabi osu sai yu fu tapu basis fu huurovereenkomst we meke wa huurovereenkomst fu wayari fu abi fa wani fu wayari fu tuyari maar ukataki onbepaalde tijd toe dat wantaki a tijd you know de tijd tante ya wani mo of mi wani mo da for is ma unating uno poti so tu olanga ayu de tasa mai poti mi you ngi fu wayali da mi luku fa yo libida mi for lengen dat ya maar if you fu wan bepaalde tijd wayali dan anatia ya wayali do da ikona itaki imu froisi. Je moet bouwen op secondstermijn. We kan je dat bijvoorbeeld. Die moet van tevoren. Dat je moet tegen ze maar dat je nou zo. Minau verleng die mom. Nou je en die mom. Sukuta zo. Dat die atomic wa overeenkomst. Maar zo lees je aan ganse. Sama iko je wa usugi. Wa je make overeenkomst. Mondeling dat we kan je dat die mondeling overeenkomst. Mianga ya taki wa. Potis anita pampila. Ukone utaki mi yuwa usugi. Maar altijd, zolang je dat money e kon, je hebt gewoon money op je. Of je hebt bepaalde maar je was toe, die we een schatje op zoeken naar maar je. Maar aan teke money, dat is nog niet probleem. Dat we taki, you pay. Mondeling of schriftelijk. Schriftelijk dat we dat we potis aan het op wampila. Mondeling aan amofu taki ni je. En a mondeling kan de dat oké mi yuengi fu wayari probleem no de mi yuengi fu wayari ma fo sha yudo da woluku sawodo en fu ayu pasa ne uno ne no taki dat wan taki da overeenkomst de godo oké my comfort taki a eigenaar e wani osu soms da kan de taki sai dia wani osu a wani osu dat ai wani go tiny osu Awani osu dat je bo kwa osu via je gedrag in sevi. Awani osu bijvoorbeeld ibi yuwa osu taki na fitang. Baka dat ne meke mocho tenti meke to toma pension. Uma ikwa pe chai uma kwa ala sama kan pai kon ipoti man tu mande pede kon pai da ne sagwade uma. Man na dube taki mi yuwa osu ki na dat ube taki. Ube taki of na fiu tang. Maar na fi dutazani of go po kapsalon of dat nee dat ya be dia ni na huur. Oké. Dus ala de san dat if go doing da eigenaar kan tako ke ya wani osu. Maar wani osu na igo so makkelijk. A wani osu alo asifa mondeling so wel schriftelijk ne wani mi osu da ya di stappen die mutu. Mi wani mi osu if you taki oké teke osu da problema de. If un konem taki mwani mi osu tide, ne taki oke problema de nye froisi. Dat na no dat we taki. Ma if mi elek eigenaar konem taki mi wani mi osu,
ni na pesi fugo dane consumar taki dan imofro nei start wa ontruimingsproces e fu mi wani ausu dan mi kondam taki taki mi gisimu e fa de sigisimu de passato ki no froisi dan mi obigi wan forderen teke yo dan mo sende fia de waarde mi o sende wan de waarde wa amani gitaki bene sulta imo froisi da te no froisi da sake gua rector a rector no mo kan fun wani puya usu ne ino wani komoto if i komoto frei dat no ano a problem ma fu ai langa da mi abi fu gua rector da tem gua rector fu mi vini atori da rector otakie no da mi aksi rector tak rector di want to a rector otakie on te de ki ofroisi da ino kan go ta da ki bakatu yari nei imuge wan redelijk termijn met taki rector a soa yu kan frois oké da rector if a rector wani da utaki oké ma toke fia yu do ne ya fende wausu da kan go tagi rector mi wani wan a verlengen te bijvoorbeeld kan atumu na wan leisi na isa verlengen di daki pasa ya mgomo a rector taki mi wani ne rector na ugi kans demo mon taki no fo dat ya wan masai pasatu dan da na swasani go da teino froisi da yo do poti sani ado nanga da aderwaarde ogo teke skoutu da skoutu o kont ontroimi da yo poti sani ado en voor de poti ado via rector ne wasani las dat jij zaak want de begio meting ino froisi rector forder taki veroordeel u taki mo komo to anyausu abi wan vonnis so sanga wan vonnis i mabi fi ontrein wan sama mano saipsa temi yu wan osugi yu dam noka kon bijvoorbeeld nkodam taki ausu abi di kamba ofu yu na hiosu yu ya yu anga kamba efu na kamba yu dat ya tazani isi dat na wetaki over appartement ma yuwa yoso abi di kamba na yoso dan noka kodam taki meneer mi yuwa usugi wani wan kamba fun kontan asan dat na iwoko ofum taki mi yuwa usugi mi akarase fi mi meka gebruik fi nee faka if mi yuwengi tok nee mi akisi nee gi mi toestemming taki mi kan meka gebruik van akarase fi dat ya tasani ofu mi boa si ofu sa nim taki wani potisimenti de dana tasani ofu mi yuwa karaje fi efu duwan tu sani na tasani anga itu step ma mi noka komoto dam taki okay mi ami yuwa usugi ginwa kabafu msibida atazani ego suku na wai taki yu taki mo atazani ego suku eni afsuma di yuwa usude aka weikeri bika yuengi ne amwabi a genot en huurgenot die nongo stora in huurgenot aso we tak efagi toestemming want ya bita sama ai janga sama di wo usugin angi abi relasi umanga mafasi na dati mitaki dati ya usak ma miabi taki te yuwa usugia sama inoka komoto enam inoka komoto sonda toestemming da igwa inya uswa baka Arkiman de sama di yu osu arkibu a eikenaar noka condition de yu toestemming in jousu if wansani bo ko bijvoorbeeld kan sani ausu eleki abitaki no reparering dai konda yange wakaluku tako kenku ya eleki isi soms ye meke wa overeenkomst taki bena sigisimu mi ko luku e fausu onderhou dat na if a dianya overeenkomst dat ya tasani mano kan ko komoto soma data kia ukona ausu au koluku nei okay en efa eigenaar ino wani gwe nia eigenaar sonder wan vonnis voor rector nia kwai ni ausu ni wansani lasi adia probleem yo sotwing efa kwai ni ausu ni taki abi 100,000 de nia lasi abi probleem of so a commisitawa e função de abaca compulso auto quem que so auto na ausu
Ayabia usuma yuwen. Inabie mo. Ina yuri dise eigen dom. Ma efuansa ma ipasade. Ni asia sama na osuda au denki au neem antaki na sama debi au suda a opgewekte vertrouwen dit taki na sama di tande ni abien teke a tegendeel bewijs dat ni abien. Dus a huurgenot van sama de vooral van sama ipai. Het wel is van ipai you to dat je kan stellen voor maar van ipai normaal ai alasani nee I no kan guape na baka of na sama prasi of igwai nyausu ne wansani pasa yo dia problem de sama de for huurder die you also bi sama da ideki taki I kan do sani me go pwe of me ina next taki mi you also gi mama we kori karabu yasi daarom mekete yo you also im de seker taki wani you also Teyo yuosu inabi taki de mala de tukulukulu if yanga sama abi relasi dat ya tasani ma normal so take a tiwani of you go poti garage of you go sani dati ni yo kwa mama problem do sabia piside dam mbe duan sani welia atendi mbe kwa EBS da wa matif mi abe yo wanto sugize susama mane suma be mse be sakine suma ipoda usufa mama dia wani gwe nimtakiza bisa imudu sukuwa peace kinkakafo da ite wa yo ni futu sabi den bel di ting de lobi pocha sonsi e pocha pikini yana da ite wa lebitete ya kakafo futu wani niki wani futu da fuku manting da igo lusu entapa dia musi da igo lusu entapa prasi mike sani do sadu ala de tuse futu fa akakafo apoti wan bel wa yo da cheka kafo e wakara mike chingin ibibile ya bibi tu a poti ITU kwat for ni ke de sama froisi dai musabiso tu nasikaba mandat na kwai isi something na ibe mo no watasani dus de sama te yu osu musabita ke te yu osu kaba iwani poti sama do and IS amane te dat no yepi dai wa rector dai kisi wan fona ma de sama de yuto te kisiwa amani so le sama kisiwa amani da na ispan da ifroisi dire ma te dorwa da chaiwa amani kongi yu adewa eswa amani ana rectra sama gwete agwa rectrete eswa amani da so sama ilong bla nee na fu froisi via wani meke moeilijk je eigenaar ina fu froisi Chaktis wan deurwa de explode. Dan pas asama gwa rector. Da dape au taigi taki soande soayu au skifia nyasani mulukwe bum soayu soande imugwa rector. Dan pas na wan rector, dan pas ya gwa rector mako umwa amaning. Deurwa de chai wan amaning kongi yu. Dat wan taki mi bigi melde taki if ya frois da yo say nya amane ade tu taki if you no frois da me ko break rek medel tika you au me fasan jami ko break ka da van sama no wani asagwa rector da I bigi froisi ma fo wani meke mula gia na pes fu ko papa o mama o do I picha amane fi de I potene lar want recta de taki fosi I bigi wan process teke wan sama impoti wan amaning alete ke teino paini dam no kan gwa recta direct ni sende wan in gebrike stelling gi wan onrechtmatige data ki on gebrike stelling taki no paini dan pas ma gwa recta Hij in een gebreke stelling de oude taki bijvoorbeeld misschien taki binnen 1 wiki in mo paimi teino do dat dam you gwa rector want if me no do that nem gwa rector director akstaki ma no stelling gebreke tok dafa ye kwami ya kababo kala de pasi aswade tu tewa you wan so so wan sama awani poti ya do anuma poti so maram gwa rector ese sounds ni auseni wa amani de na rectrete kan towe fi wani ma fi abio so to da e froisi dan pas chau gwa rector da yo kis wan deurwaarde wan dagvaarding
Rector kayu taki soandi so ayu mu guaco to dampas dat one taki anoa sama fende rex kan. You see? Anoa fende rex kan dan anoa a koto bigi anoa a processo bigi lolo fi mu froiso fi au froiso ma so lazy. Mi abi wan sa class abas taki asama mu froiso dat daarom meke te yo pu sama us te afkati di otiki. Amu meke afa suksrefi bun efa meke bun yo lasha sak. Ne dia ta partei meke konskifi taki mi client mu froisi. Nem taki nem for weer ainia for sukskref taki aini mi reaksi taki nei asama taki mi client na e boko ausu boko ai leki dis dati nei anotu ne rector doa place la oriëntasie. Awiki di pasa. Asania pasa na wet boit de. Bena i pase. Rector kontena usu fasama koluko. Rector taki nei meneer ausu ya. De samai onderhouden ausu na eleke ausu aboko. Dus te doen een vordering. Him sabi sa je skifi anya voor. Nee. MBD mide den tof kati de a rector de. A rector zaki nee, asan sa skifi any voor suksref mevrouw. En hij klopt hier. Ausu ya na boko sungu fa de onderhouding. Amande pi. Yesukuta san de dai lonto a eigenaar. Dan je dat mevrouw de rector is het toch. Dus Theo doen sani voor puan sama ausu. Anu makkelijk sani. Hij turpiki langa. Maar te puen. Waka juiste fasi. En dus yo kisi backsail. Kijk man. Wan zaak de toe. Bijvoorbeeld. Je bi familie, je pa. Anga ima da demoni. De libi wang sanya bakagyo. Da bodels kei de mu fen plaats. Umu party. Kan de sigisi picking. Da party ne sani fuma. Anga uda di Afrika giwi. Masai pasa soms. Ai de taki. Ai de sigisi de. Ka de fopiki wani. Party. Toa wani. En asaki ya. Awan am de base kan yon to awan sout. Awan sak di mi abimi ep mi giwu. De tuno wani. Ma de tafo wani. Masai kan. De ta wan de abe land. Problema de. Da mi mu start wan proces. Mi skif wan bifi eerst giding. Taki yere no. No wan sama. Verplicht voor libila in boedel. De tawan a meerderheid wani party a boedel. You know wani. Dus me actie dat is zo aan tenfi werk mee voor boedel party. Want in poteken. Zie. If no wani, da sake gwa rector. Da mi godam taki rector luku je teke wan beslissing. Wan defo wani ma den tuno wani. Da rector teke wan beslissing dat den gudu den gudu e party be funa usu ai seri evaluation a seri funa o mio sudisha bi dat di we ma da sigisi picking ala bi ma andel aantal delen door zoveel na dati dus you know de verplicht voor die anyone ya bi fum de tawa no wani ma de tawa wani nee chesa gwa rector. Da rector teke wan beslissing da agudu do party. Sawe simo argument. Argument is dat soms je dianga ide take a picking de nai picking. A picking de mimianga afro beto. Alwasi u to wete ma a picking de nam picking off. A to be boko. Ma awan tumung mianga afro wasi bimo. Dus ma dianga be ma kan de taki na mi kembe tu. Ma mi twijfel. Dat je kan bestrijden, je kan fiti a vaderschap. Je kan fitien. Fayo fitien. Je gwa rector. Dat je tagi rector, dat je lukuno rector. So one thing, mianga vrouw asibi. A piki de nam piki.
Dat zaken kwa rector. Maar no. Rector ask me stel one DNA test. A DNA test op boys van naar je picking. Je ziet dat je wan. Maar soms heb je geval. Ik kwek wan picking tja kon bigi. Asan yam betaigi wen kaba. Famidja. Mina abia probleem de. Maar voor mij wil abia ooit. Neem kwek wan picking tja bigi. Mi pina angen tja bigi. Kan de 15 jaar, als je na 15 jaar te aton sama. Dan mi bala maya. Mina bia probleem de. A mi voorbeeld mi teke mana. Mina bia probleem dat. En mi bali sama tu. Sama kwami. Tak je no, meester Amai. Mi e twijfel. A pikin de. Na mi piki, mi adeki a mi piki. Maar vrouw tak a mi piki. Ama kwekja pikin bij papa te 15 jaar e fisha boy. So mi foto. Je wani so wan pikin. Gang pikin. Ni ama ook let me uit tak ya wani go do DNA test. Fuluko ne fune pikin. Nta ya man tak here no. Asande ne amo don sani di mutu. Na amo don sani di mutu. Na man egi manenge pikin. A pikin di quick. Gi bobi. Gi papa. By papa. Koti podosi by papa gen. Chakon bigi. Ni india piki de muko ye pia wansa no ne yogo do ye na test. We fi go do de na test nya ditaki na piki no fayo do. Ba lao. Efu na mi na udu. Sami taki ya na wan antal yari. Na wan antal yari. You see? Na wan 15 years sani. Attende. Mi abedi afukate te mambiabi. Yoridis bakash. Mi dia koye bay du programa. Baka programa ni ama bel mi. Ama takia. Arkiman. Dana tufrou ama biabi. Tufrou. Ama taki. Mi taki boyo. Tapi mofu. Kirman tide na dey. I bibi le ya bibi to. Den piking diabe nakiati bang bofa ti disani. A diabe twijfel. E solugwe mo de ta piking. Matei lukwen. Ange agei. Ange adagei. Masolesi. A pikin na afu gei tuma na ipikin. Masaya sabi saka infikade. Timiange mitino no wa ilafu. So lesi we takita sama sabi sabi takimta. Saka fikade. Saka fikade. Na umang. Azani ya mimma betaigi mientu. Taki baya faye kwe goe koya. Faye gwe okon. Ne wauma kayu ning. Ma ibe pasade. Ni ataki na ipiki. Teke. Nada idai. Teke taki na yu piki. Na uma igi piki. Na uma igi yu piki. Nte alukubu. De piki de mo solo guyo. Dus na olige. Isabita ki be pasade. Daron. Fauja. Nasani. Di muteke leri. Di musabi. Nasani sai musabi. Taki. Na umaigi manenge piking. Dus if you didn't give bala. Na isabita ki be pasade. Darom. Meke 12 piki no de. Miere taki 12 piki. 12 piki no de.
na wam dawabi mana wamma awada mana wamma a piki de no actie fu kongebora ano actie daarom meke no a wet taki you eke umang te meke wan piki am a piki ka chayu ne yanga mamukis o ka ko frente ka fosse te automatisch na a piki na dani abe chai ma sandi a demo sensi mei afro kan bepaald taki a piki chai ning of we combineren ai chai manga danen so se evitu te wan futro fot te wan tuma be to te be to dai muchaya maning ma sandi a demo if you want ye chai iginin the igini ye chai if you want ye mixing we be mix kaba ato eersa maning da vrouw ne maar no kan dat nee mi no wani chai mi iginin dus a soden san dati de no dus dose picking ini se picking asan dia de on that misikaba pedose solugu mo inise so leisi ye teke wan piki kweki na picking ma picking de e de dankbaar so dankbaar gi you taki kande ne to wansani den dufia to wansani kande ne mo solugu you den dufi se fia solugu you mana a picking de ala sama sabita ki na picking mana you solugu daarom meke teke wan picking fu solugu manga piki solugu meke gonta pusitaki solugu cha ye piu mai solugu and the man de meke picking towe te wamango teke wan umang a tiago teke a umang de solugu de piki via gantangi mugia mandi go teke a froanga de picking de a gantangi mugien matawa ilanga mofu logo ilanga ijalusu dibe diape si efiabe wani tasa makosolu wipiki da ibe mbianga afro mane igwene tasa makonteke yepi ayua yepi bikata wande tiafro piki dioko bigi au kaya asabitaki na yuneda sanide tenya usabitaki na yuneda do sasa madiko teke den piki so afro solu gudenga den piki ya yepi gantangi mu kande noiti bi abi pupa visevi kande noiti ya piki vire be si bi abedi di konde meki asi bi abedi dus na gantangi mugien de man dianga o mai parti da wabi feyanti una afu demo ma una bi wabi feyanti masana ya solanga yanga o ma parti ni igo sukwen wasani abakani ha wani da yanga o ma feyanti ye feyanti yangi ma yangi abi pikinto ma me feyanti yangi bika ma wani mo libe dia pena peibe de ne ikisiro da carte ni no wani konkis gun kaita baka tasa ma dia pekaba isi mano de taki yanga o mu de feyanti ma so sana matang di shanga o parti ma na ifende mo da na ga feyanti meke uluku den sania meke usabi fa we chayo sefi mi abumovi ma meke wisabi fa we chayo sefi taki pikina picking na umang egi maninge picking ma teimeke solugu ma fia solugu tu ni ntawa isolugu dai mu breiti for alfa ikubwanga de pikifi bikaya yepi sama wakati de nautakita kilugu amande piki do teka songa sama picking ni kwekida teki anende meke gonta pusitaki
ye miki moiti. Robi Amai programa wiki. Gadu giving ta wiki. Sefi oya. Wiki na wan programa de kona yu nanga meester Robbie Amai. Alla fode oko na neti Wiki.